umuvuga butumwa umwanya n'uwawe. Asante. Kandi Yesu aguheze umugisha. Amen. Umuyobozi wacu wa gahunda n'abantu bose bamaze gukora igikorwa cyo kudushira mu maboko y'Imana basenga. Amen. Iki nacyo ni ikindi gikorwa gikomeye Imana iba yaraduhaye kugira ngo turusheho gufashwa. Bwana sifiwe. Amen. Dushimiye Imana muri kino gitondo ko Imana itugiriye neza. N'ababyeyi bacu iyo duhaye twumva abasaza mu by'ukuri bafite amateka maremare, twebwe tubumvana indirimbo ko bigeze kuririmba n'uyu munsi wa none, nubwo tutabaherutse kubabona, ariko umuntu yatekereza imyaka n'urugero bagezemo n'ukuntu ijwi ryabo rikigororotse kandi rigifite inyigisho zikomeye. Amen. Asifiwe Yesu. Asifiwe sana. Umwansaza mutacho tugiye gusa isi nabyo n'ibindi babitwereka yuko ari ikintu kiba gikomeye. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Rero tukaba tubakiriye kuko bimaze kwivuga, dushimira Imana yuko Imana ituboneye umwanya wo kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Mu by'ukuri ubu twebwe ini wacu turi mu gihe cyiza, hari igihe kimwe uko umuririmbyi wacu muze yamaze kurimba, twebwe hano tuzatugira bimwe igihe periode imwe twitwaza ikintu kijanye n'imbeho ikaba nishi, ariko ubu nyine ubu rwose tumeze neza, akazuba kari kuva. Ubu twebwe izuba rifite umwanya munini wo kuva. Mu by'ukuri icyo nacyo turagishimira Imana kuko iyo tuvuye mu mbeho umva imibiri yacu iguwe neza. Yego. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Rero dushimira Imana muri kino gitondo. Iki ni igitondo cy'umugisha kuko babivuze, ni igitondo tugiye gutangiza icyumweru cy'umwuka wera, cyangwa tugiye kwibuka uburyo umwuka wera wururukiye intumwa ukabakoresha, ubutumwa bukamamara bukagera ahantu hose buvuye mu mbaraga z'umwuka wera zari zimaze kurukira intumwa. Ariko hari ijambo Imana yashize ku mutima, numvishije ko ariryo tugomba kubanza mbere yuko tuzagera kuri iryo jambo, kuko Imana yangiriye neza, yampaye iminsi 2 numva mpaswe no kugira ngo tubanze tuganire ijambo ryo kwezwa twifashishije mu gitabo c'indirimbo ya Salomo. Mwene data Pastor Eric, Imana izazugwese umugisha. Burya ikintu cyose umuntu akoranye umwete, icyo nacyo gishobora kuba impamvu y'igisubizo kinini, kuko iyo umuntu akoraze ikintu kandi ukabona karagikora neza, bitumete asenga azuka yikiriza, iki nacyo ni impano iteye ubwoba. Asante. Imana igwese umugisha. Amen. Reka dufatikanye usome mu gitabo c'indirimbo ya Salomo bice 6 umurongo wa 9. Urasa kandi dusomere mu gitabo c'Abalewi ibice 11 n'umurongo wa 44 no 45. Karibu Pastor. Okay. Indirimbo za Salomo 6 ku murongo w'9. Yego. Aravuga ngo ariko inuma yanjye naciye akayonga niwe gusa, niwe kinege cya nyina, ni umutoni ni umutoni uwamubyaye. Abakobwa iyo bamubonye bamwita uwahiriwe, ndetse abamikazi n'inshoreke nabo baramusingiza. Amen. Amen. Adusubiramo. Ariko inuma yanjye naciye akayonga niwe gusa, niwe kinege cya nyina, ni umutoni w'abamubyaye. Abakobwa iyo bamubonye bamwita uwahiriwe, ndetse abamikazi n'inshoreke nabo baramusingiza. Amen. Amen. Yesu agweze umugisha. Subira inyuma mu gitabo c'Abalewi 11 no kuri 44 no kuri 45. Abalewi 11 44 45. Yego. Kuko ndi Uwiteka Imana yanyu aba ari cyo gituma mwiyeza mubabera, kuko ndi uwera,
kandi ntimukiyandurishe igikururuka hasi cy'uburyo bwose gikurura inda cyangwa kigenza amaguru magufi, kuko ndi Uwiteka wabakuriye mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu, aba aricyo gituma mubabera, kuko ndi uwera. Amen. Amen. Aba aricyo gituma mube abera, kuko nanjye ndi uwera. Amen. Asifiwe Yesu. Asifiwe sana. Aya niyo magambo Imana yashize ku mutima tuzaganira muri no minsi bagaragaje kuduhereza. Mu by'ukuri Imana yatugiriye neza kugira ngo tubone umwanya wo kuganira amagambo y'Imana. Numva ko Imana ishira ijambo ryaje ku mutima, rino jambo ko ariryo tugomba kubanza muri kino cyumweru tugiye kwitegura umwuka wera. Yego. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Umwuka wera nawe uzurambagiza, uzugenda uzenguruka, uzugenda ushaka, uzugenda ureba aho wakwinjira n'aho waba n'umuntu washobora gukoresha. Numva ko tugomba kuganira aya magambo tusomye mu gitabo c'indirimbo ya Salomo, ariko ndashobora kwinjira muri kino gitabo kuko abantu benshi bazagisoma. Iyo basomye indirimbo ya Salomo bahita bumva ko ari umukwe n'umugeni cyangwa ari itorero na Kristo kuko bashoboye kubivuga. Ariko uno munsi wa none jewe nashatse yuko tuganira rino jambo twifashishije iyi numa. Bwana asifiwe. Amen. Ariyo jambo nashatse ko tuganira ryo kwezwa. Yego. Hano bamaze kudusomera baravuga ngo ariko inuma yanje nayiciye akayonga niwe gusa, ni ikinege cya nyina, ni umutoni uwamubyaye. Abakobwa iyo bamubonye bamwita Wahiri, ngo na ndetse n'abamikazi n'ishoreke nabo baramusingiza. Asifiwe Yesu. Asifiwe sana. Nashatse ko tuganira kuri iyi numa. Nagaragaje kureba nsanga inuma igira amagambo 5, ariyo nashatse kugira ngo tubaze tuganire uyu munsi amagambo 5 ajanye n'inuma. Inuma ni inyoni abantu bose bazi kandi bamenyereye, bazi n'ubusobanuro bwayo, ariko inuma hari amagambo 5 igira yihariye itandukanye n'izindi. Naratekereje ndavuga ntese hariho ibintu bibaho bitoya bigira ubwenge biza bitwigisha, byakagombye kutwigisha natwe ubwacu tukabireberaho, kandi ari twe twenyine dufite ubwenge, dufite n'ubumana muri twebwe twakagombye kuba. Asifiwe Yesu. Amen. Amen. Ibindi zose zatwigira. Inuma mu buzima bwayo itera amagi 2. Itera amagi menshi, itera amagi 2. Kandi inuma muri ajya amagi yayo 2 akunze kuvamo agasake n'agakukazi. Ikindi cya kabiri inuma igira, tizisha kure, tizisha gushaka, tizisha kure, tiza iyandavura, izigenda igashaka kajya gashiki kayo. Igira imiziro yayo, igira y'umwihariko itazipfa kugenda gusa. Ikindi iyo kamwe gapfuye kigashobora kandi gusagushaka. Ikintu cyantangaje, naratekereje ndareba muri kino gihe dufite impfu ziteye ubwoba muri kino gihe ziri mu kuza buri gihe. Noneho nareba abamama ukuntu bari mu kwihangana, ukuntu bari mu kwihagararamo, ariko umugabo yapfusha umugore mu by'ukuri umwaka utarashira ukabona yashatse, ukagira ngo none yarasanzwe hari yarapatse. Bitindaho cyane, ariko aka kanuma. Asifiwe Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Iyo gapfuye kigasubira kandi gashaka karihangana muri ubwo buzima bwako. Kuko hariya twavuze ngo gwishara ryako ngo ariko inuma yaje ngo nayiciye akayonga. Agashara kayo ikakayonga iyo bagaciye kaba kakuwemo ubugome, kigashobora kugenda ngo kaje kure, karagenda kakagaruka. Iyo kiriwe karagenda
gasa kagataha amahoro, kaza kagenda ngo kiyandagure, kaza kagenda ngo kashiriya, kaza kongera kandi kagataha amahoro. nibyo. Asifiwe Yesu. Haleluya. Mu gihe abantu benshi iyo bagiye baza bataha bagatahana ibindi. Yego. Ayo niyo magambo nashatse ko twifashisha muri iki gitabo cy'indirimbo ya Salomo. Ayo magambo agera kuri 5 nasanze inuma igira itandukanye n'izindi. Icyambere inuma igira, kuko twashatse kugira ngo twumve ko inuma ari ku mwuka w'Imana uhaye urambagiza muri twebwe kandi ushobora kugira muri twebwe ukagira ibyo uhindura, twifashishije iyi numa. Inuma igira amagambo agera kuri 5. Ijambo rya mbere kuko twari tuvuze, inuma igira urukundo rutangaje. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo wavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ukagira kwizera ukabokura ngo ariko udafite urukundo ngo ntacyo bimaze. Yego. Akanuma kagira urukundo. Bibiliya ijambo ry'Imana rikavuga ngo nuko ngwibyo mushaka yuko abandi babagirira, ngo nazo ari ngo mugomba kugirira abandi. Ibyo mushaka ko abantu babagirira, aba ari byo namwe mushobora kugirira abandi. Inuma igira urukundo. Bwana asifiwe. Amen. Yo, haleluya. Amen. Mu buzima bw'inuma iyo igaragaza urukundo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Haleluya. Amen. Yo, Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hari ijambo riza rinezeza rya Natani na Dawidi kuko abivuze, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe Dawidi apfuye, Natani yaravuze ngo Natani aravuga ngo Dawidi we nguteye agahinda kari mu mutima. Bwana asifiwe. Amen. Wiyo nibutse urukundo twagiranye uko twabanye. Inuma igira urukundo ruhebuje. Bwana asifiwe. Amen. Yo, haleluya. Yego. Kimwe kigomba kuturanga nk'abakristo, tugomba kurangwa n'urukundo. Ikindi cya kabiri inuma igira kwihangana. Yego. Irihangana mu bintu byose, irihangana. Kuko twari tumaze kubivuga, iyo kamwe gapfuye akandi karihangana. Irihangana mu buryo bwose, ntabwo ishobora kugenda ngo gasubire kandi katangire ngo kiyandavuze uko kari, ariko nyine kigunze mu buryo bwose. Inuma irihangana. Yego. Bwana asifiwe. Haleluya. Irihangana, ikitonda, tishobora kugenda gushe kandi yiyandavuze. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Iyo umuntu wamaze kwemera, wamaze kwakira umwuka w'Imana, hari icyo agira, hari icyo kiremeka muri we, nuko agira ijambo ryo kwihangana cyangwa akitondera mu buzima bwose arimo. Bwana asifiwe. Amen. Yo, haleluya. Amen. Irihangana inuma kandi ikindi ikitonda. Bibiliya ijambo ry'Imana rizavuga mu gitabo cy'Imigani 25:15 ngo kwitonda, ngo karindira, ngo kwemeza umutwaro, ngo kandi ngo ururimi ngo rworoheje ngo ruvunikwe. Bwana asifiwe. Yego. Inuma kubera iritonda, ikarindirira, ikavumiriya. Iyo witonze, Bibiliya ijambo ryawe ry'Imana ryavuze ngo ururimi rworoheje ngo ruvuna igufa. Abantu b'iki gihe nta muntu ukitonda, nta muntu ushobora kwihangana. Uri mu gusanga abantu bose baragiye iriya, ariko inuma iritonda. Hari ijambo ritaritangaza mu gitabo cya Daniyeli ibice 2:14. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Daniyeli basubizanya ngo ariyo ngo no kwitonda, ngo kandi yarahagurutse kugira ngo yice
abanyabwenge bwose b'i Babuloni, kuko itegeko ryari rimaze kuza rya Nebukadinezari, amaze kuvuga ngo narose inzozi nazibagiwe, none ndasaba yuko muzisobanurira. Abakonikoni n'abafu baramubwira ngo ibiti bishoboka, ntabwo dushobora gusobanura zino nzozi, kuko utuza tubwira aho duhera natwe tugatangira kugira ngo twumve. None watubwiye ibintu bikomeye biruhije, ibiti dushobora kubimenya. Aravuga ngo naje izo nzozi nazibagiwe, kandi icyo nzi namwe nibigirankana. Icyo nzi gusa nuko iyo niba mutazisobanura mwese ndabakuraho ndabica. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo bahamagara Daniyeli, ngo asubizanya ubwitonzi, ngo aramubwira ngo ariko mwami, ngo niki cyatumye iri jambo riza rya kubagaho. Aravuga ngo ariko reka hari icyo jewe mumpereze umwanya ija gusenga. Amen. Asubizanya ubwitonzi bukomeye, kandi itegeko ryari rimaze kuvuga ngo abantu bose bishwe. Yego. Bwana asifiwe. Amen. Oh, haleluya. Amen. Amen. Aka kanuma kaza kitonda. Bibiliya ijambo ry'Imana kavuga kandi ikindi cyarangaga inuma yari inyangamugayo. Yari inyangamugayo, kiyageze usanga ngusange ngo urasanga imeze nk'izindi nyamaswa cyangwa inyoni, igaragaza yuko ari inyangamugayo. Bibiliya ijambo ry'Imana zavuga ngo mu buzima bwa Yobu, bajya bose bamuzengurutse bashaka kumubwira, baravuga ngo ariko ibi byose byakubayeho ntibishoboka yuko ari wowe wabyiteye. Ibi byago bihari kubaho, amatungo yagushizeho, dore ibyakubayeho ntiwaba ari wowe. Bwana asifiwe. Amen. Inuma yari inyangamugayo. Yo barasubiza, aravuga ngo jewe ubwanje, aravuga ngo zarinda mfa ngo kiri inyangamugayo. Yego. Bwana asifiwe. Amen. Yo, haleluya. Amen. Yari inyangamugayo. Bwana asifiwe. Amen. Hari ijambo riza rinezeza, Yetiro sebukwe wa Mose, umunsi amusanga mu butayu, ngo yahereye mu gitondo ko yacira ngo abantu ngo imanza. Aramwitegereza aramubwira ati se ko mpari mbona abantu bakuzungurutse kandi wahereye mu gitondo ukageza nimugoroba, ibizo bishobora gute? Aramubwira ngo kugira ngo uzoroherwe n'urugenzi, aravuga ngo ushake ngo abantu bano ngo bashobora gucira abantu imanza uhereye ku 100 ukageza ku 10, ariko aramubwira ngo ushake abantu ngo binyaka, ngo bashobora gucira abantu imanza. Ko ndashaka kugira ngo bene data mwumve iyi numa karite yari ifite ku mwuka w'Imana wayurambagiza muri twebwe, ushaka kururuka ngo urebe iyo karite ufite, aho umwuka w'Imana ushobora kuza ukaba kugira ngo uhindure ingeso zawe. Ese uyu munsi wa none umwuka wawe niba uhaye urambagiza, uhaye ugenda uzenguruka kugira ngo uruke, kuko ari wo dutegereje, uri mu kubona uri inyangamugayo. Bibiliya ijambo ry'Imana rikavuga ngo ushaka abantu, no mu macamanza hagomba kuboneka abantu b'inyangamugayo. Haleluya Yesu. Amen. Yo, haleluya. Amen. Yo, haleluya. Amen. Amen. Ikindi yagiraga, inuma yarumviraga. Muri bijya zose tumaze kuvuga, Bibiliya ijambo ry'Imana ritavuga ngo wa munsi igihe cya Nuwa, umwuzure umaze kuzura, ngo yatumye ngo nyamujongo biragenda kiyagaruka, ariko ngo inuma ngo yaragiye ngo irazenguruka ngo kandi irasubira kandi iragaruka imugarura bwa butumwa yamuhaye. Nowa ngo amenya yuko ngo amazi ataragabanuka. Bibiliya ijambo ry'Imana rikavuga ngo yasa kandi imwohereza ubwa kabiri. Yego. Bwana asifiwe. Amen. Inuma irumvira. Yo, haleluya. Amen. Umwuka w'Imana iyo wamaze kugera mu buntu neza, ikiza kikugaragaza, ikiza kikuranga no kumvira.
kuko twamaze kuvuga bibiri ijambo ry'Imana ari ikintu kiza kintangaza mu gitabo cy'itangiro igice cya mbere n'umurongo wa 16 ngo Imana ngo irema ngo ibiva binini ngo kwijuru izuba ngo n'ukwezi kandi izo zose bikumvira bikubaha ni ukuvuga ngo kimwe kiza kibisikanya n'ikindi biriya zose iyo bihuye nico gihe abantu bazakunda kuvuga ngo ubwira kabiri bugiye kuba iyo habaye ikibazo. Umuntu wese iyo atari umwuka w'Imana, iyo umwuka w'Imana utari muri we, ahora n'ubwira kabiri, ahorana agongana. Igihe kimwe bamwe bagaze batinya no kuja kukireba ngo ahubwo bakaza bashira kamazi kugira ngo bayirebere hasi. Umwuka w'Imana ahuye abantu barumvira. Yo asifiwe Yesu. Amen, amen. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Bene data, inuma igira karite yihariye ku mwuka w'Imana uzenguruka muri twebwe ushaka kugira ngo urebe uwaho. Bwana asifiwe. Amen, amen. Yo haleluya. Asante. Mu gitabo cy'Abaroma ibice 6 n'umurongo wa 22 hazavuga ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha ngo mukaba imbata z'Imana ngo mufiteho ngo imbuto ngo zanyu ngo ari zo kwezwa ngo kandi ngo amaherezo yanyu ngo n'ubugingo bukora. Iyo wamaze kwezwa ngo wifitiye imbuto zawe zo kwezwa ngo kandi amaherezo yawe n'ubugingo bukora. Oh haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Ikiza kiranga umuntu umaze kwakira umwuka w'Imana twavuze ngo kino cyumweru ni icyumweru dutegereje umwuka w'Imana kuzuruka ariko twifashishije iyi numa karite yayo igira. Bwana asifiwe. Izayumvira. Amen. Uzoza ureba mu buzima bwawe mu mibereho yawe aho umwuka w'Imana ushaka kuja umuntu anumvira hatameze kakwa kundi kwizuba n'ukwezi bishobora guhuha. Bibiri ijambo ryavuga ngo nimba twarabatuwe mu byaha tukaba noneho turi imbata z'Imana aravuga ngo twifitiye imbuto zo kwezwa. Bwana asifiwe. Ngo kandi amaherezo ngo tuzabona ubugingo bukora. Yego. Bwana asifiwe. Amen. Twasomye mu gitabo cy'Abalewi. Iki gitabo cy'Abalewi nico kiza kigaragaza kwezwa kuko biri ijambo ry'Imana rivuga ngo nico dukunze kubonamo abakozi b'Imana bagiye batorwa barobanurwa kwezwa berezwa umurimo. Ubu abantu benshi bari mu kwishira mu murimo ugasanga yishiye mu murimo atazi ico yerejwe ariko iyo wahamagawe iyo wakuwe hariya ukerezwa ikintu runaka. Yo haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Asante. Twasomye mu gitabo cy'Abalewi ibice 11 n'umurongo wa 24 haravuga ngo kuko nduwera ngo Imana yanyu ngo abe ariyo iba nayo ari yera muri. Ngo aricyo gituma mwiyeza mube abera ngo kuko nduwiteka Imana yacu. Yego. Imana yashakaga kwereka abanyesiraheli yuko bagomba kuba arabera. Bari barahamagawe n'Imana. Imana yari yarabebereye Imana ibabera zose kandi babera yuko ari wo mwami ugomba kubashorera akabavana mu gihugu cy'Egiputa. Nta yindi Imana babangikanije nta kindi. Aravuga ngo kuko nduwera namwe mugomba kuba abera. Bari bafite umwihariko. Abanyesiraheli bari bafite umwihariko wabo utandukanye n'abandi kuko bari barahamagawe n'Imana kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo nibo bari baratoranijwe ku bwoko bw'Imana. Aravuga ngo noneho ije kubakura mu gihugu cy'Egiputa. Asifiwe. Amen. Ngo kuko nduwera Imana yanyu ngo aba aricyo gituma mwiyeza mube abera ngo kuko naje nduwera. Amen. Aravuga ngo kandi ngo timukiyandurishe ikintu icyo ari cyo cyose ngo ari ikiguruka cyangwa ikiguruka. Ikintu cyose gishobora kubanduza kuko uwabahamagaye ubarimo ubashoreye uwo mugendana nabo ubarimo yuko ari uwera ngo namwe niko mugomba kuba abera.
yo haleluya. Amen. Amen. Uwaduhamagaye ni uwera, uwaduhamagaye yaduhamagaye iriya, yadukuye iriya muzaha, ashaka kugira ngo ari we utangarugero adushorere uko ari uwera ngo natwe ariko tubabera. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Bibiri ijambo ry'Imana ikavuga ngo kuko ndi Uwiteka Imana yabakuye mu gihugu cy'Egiputa ngo kababera ngo Imana yanyu, ngo aba aricyo gituma ngo muba abera mwitonze muri byose. Bwana asifiwe. Amen. Yo haleluya. Amen. Amen. Natwe tube twitonze muri byose. Pawulo yaranditse mu gitabo ciwe c'Abaroma aravuga ngo nuko bene data ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ngo bibitambo bizima ngo byera ngo bishimwa n'Imana. Ibi bitambo yarangiye kuvuga si ibi bitambo by'inyamaswa kandi ngo abantu bapfe ngo batangire batemagure inyamaswa. Ibitambo byera bishimwa n'Imana ni umwuka wera waruje kuduhindura basha tukaba basha tukaba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Yego. Ngo kandi niko kuyikora kwanyu kwiriye. Jambo ry'Imana aravuga ngo timwishushanye na bikigi ahubwo mukinduke. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bene data, ubu turi mu gihe duhaye twitegura Pentecost. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo kuko inuma yanje nayiciye akayonga niwe gusa ni ikinege cya nyina, ni umutoni wamuzaye ngo abe n'abagore ngo yamubone wamwita ngo wahiriwe. Yego. Inuma nayiciye akayonga ntabutindigira. Biriya byose tubaze kuvuga ni ibigaragaza yuko umwuka wera uyu umaze kugera mu muntu uzumuhindura icaremwe gisha. Uyu munsi wa none kino gitondo ca none ijambo ry'Imana nashatse kugira ngo tuganire nuko umwuka wera iyo umaze kugera muri twe hari tuduhindura. Yo haleluya. Yego. Hallelujah. Inuma yaje nayiciye akayunga niwe gusa ni ikinege cya nyina, ni umutoni wamuzaye n'abagore yo wamubonye bamwita wahiri. Cyagaragazaga ubu butoni n'ikinege si ukuvuga ngo ni ikinege yavukaga wenyine. Oya, ni umuntu uba waratoranijwe mu bantu benshi akaba ikinege cy'umuntu wenyine kuko yageze arambagiza ashaka umugeni akamutora mu bihumbi wenyine ari ikinege. Yo haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuko Isaka yagiye gutanga ari ikinege. Hayareba ngo reka rebe umwana Abrahamu konzi ko tubana neza, konzi ko uko tugendana nawe ahari tiyoba yarateshute, reka ndebe. Bibiri ijambo ry'Imana kavuga ngo aramujana iminsi 3 aha yagira ngo amugezu arebe niba gihagaze kwa kundi. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yo haleluya. Amen. Amen. Ni kinege ni umuntu waratoranijwe, ubu watoranijwe mu bantu benshi ni wowe wenyine. Bwana asifiwe. Amen. Ijambo ry'uyu munsi turebe nimba twaraciwe akayonga, urebe nimba atakandi wikibakijeho, urebe nimba atakindi ugifite, urebe nimba atakindi ukigendana. Uyu munsi wa none kugira ngo umwuka wera ururuke uje muri wowe, ese muri wewe urabona ukimeze kwa kundi, urabona waraciwe akayonga. Bwana asifiwe. Amen. Yo haleluya. Yego. Ni umutoni uwamuzaye ni ikinege cyane yakuwe mu bantu benshi, yararambagijwe aragenzurwa areba aho ari asanga niwe wenyine. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana icyo ryashaka kubwira, reba nimba waraciwe akayo, reba nimba udafite akantu wewe ukigendana na, reba nimba akantu kose karakuvuye, reba nimba ufite ino karite y'iyi numa yitonda ikagira urukundo ikihanganira ibintu byose. Mu gitabo cy'Abefeso biri ijambo ry'Imana risaba ngo mwicisha bugufi ngo muri byose ngo mufite ngo ubugwaneza ngo no kwihangana. Biri ijambo ry'Imana rikavuga ngo twihanganire ngo mu rukundo. Yego. Tuzoza tureba nimba
ibintu iyi karite y'iyi numa turebe hano umwuka wera ihaye igenda irambagiza turebe niba tuyifite. Bwana asifiwe. Amen. Yo, haleluya. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana bene data ry'uyu munsi icyo ryarishatse kutubwira nuko tugomba kugaragaza karite, twihanganira mu bigaragazo byose, twitonda, kuko iri jambo ry'Imana rimaze kutubwira. Ubwo Imana yadutoranije mu bantu benshi igahamagara mu gihugu cy'Egiputa muri bwa bubata bw'umwijima wa Satani, akatubera iyere kuko nduwera namwe ariko mubabera, kandi mudashobora kwiyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose. Ubu turi mu bihe bigoye, kandi abantu bose uri mu gusanga mu by'ukuri turi mu kwiyandurisha akantu. Ese akantu ubu ni igihe cyari twanduza. Abantu benshi bari mu kwiyanduza gusa kubera no kuvuga aya matelefone yasenye ibintu byinshi. Ese ntiyoba wiyandurisha imvugo yawe, ntiyoba uhaye wiyandurisha amafaranga, ntiyoba uhaye wiyandurisha niki ubu nyine araba ubundi tukagira ikintu cyose kwiyandurisha ngo coba ikiguruka ngo cangwe ikigendesha kugira ngo uwera waduhamagaye yuko ari we ngo natwe tugaragare yuko turabe. Bwana asifiwe. Asante. Amen. No, haleluya. Haleluya. Ubwo umwami wacu yaduhamagaye ari uwera, natwe ariko dukomeza kugaragaza yuko turabe. Ego. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Asante. Pawulo aravuga ngo dutange imibiri yacu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, kandi ariko tuyikora twishushanye n'abiki, ahubwo duhinduke igitambo. Umubiri wawe ugomba kuba igitambo kizima cyera bishimwa n'Imana. N'umwuka iyo umaze kugera muri wowe uzuba igitambo kizima Imana ishobora kubona, kabona ari igitambo kizima cyera bishimwa n'Imana. Imana idufashe, Imana iduheze umugisha muri kino gitondo cya none. Amen. Hallelujah.